Ndeto cio mothe ni cia tested and proven, na mundu uria rekaga testing ni Katta, na mundu uria ra approve ni Katta, na mundu uria wetikiria ku approve ti ungi ni Nyokx. Wirorere ekirite guoko bete na mbica ni weyo. So Katta ni muthuri umwe mukenu, na kuri Nyokx onake mutumia umwe mukenu muno, na Katta ni atumirire Facebook yake kwanirira ndeto ati uyu niwe mutumia riu. Nyokx atwirire kana ekirire caption yeno akiuga Nyokx wa Katta, congratulations on your love. Athie na mbere na kuga lucky is the man who finds a wife and I'm happy for you. Nyokx wa Katta uri okuihuritwo ni gikeno nake ni acokirie through a comment akiuga yani umeamua kuishi kitaliban, ekila laugh emoji, ama wewe ndiye umelipa kale ka mtu. Ndakwira Nyokx ndagutigaga gukena tamaka ndurathie wega unani provoke why. Athire na mbere na kwira majirani mashone vitenge akiuga kabla Mubaba uria niwe Katta a change mind, athie na mbere na gwikira laugh emoji agituria na cheka why. Tunajua unacheka na tunafurahia pia. Celebrity nao ni maiturorire comment ciao. Tuona mundu ta Meli Lincoln uria kugaga beautiful Nyokx and congratulations. Tunaona Win Rose Wangui akiuga congratulations many. My fans on the other hand were caught by surprise ati Katta na Nyokx mena tuana tutatu tuthaka no matuire matahikanite. Kwena fan umwe utigire comment ogwetagwo mwari wa muthoni akiuga haya, yani all this time Katta alikuwa naishi na bibi wa kukopa wa. Kuna Rosie akugaga proven and tested after bearing 3 beautiful children, now you can marry her. Kitambo ilikuwa kamwiste tware manwa modo agathie na make, otherwise ugira congratulations. Kwena fani ungi ogwetagwo Faith Mwaura akiuga it's only in Kenya where you are engaged when you have 3 kids, anywho congratulations. Na Nyokx wa Katta ni acokirie comment iyo ya Faith Mwaura na amucokirie na njira njega, no somehow ndina Kenya Nyokx wa Katta tondu ni amecokirie no na njira njega. All in all, we are happy for both of them. Na guku gwa Gikuyu Community News turamendera muturire muthaka na kihiko kiihuirwo ni wendo wao na wendo wa Ngai. Na thie na mbere na go subscribe, leave a comment how they na share content ino, pia finya the thumbs up niguo hindi ciothe twekira video ugakorwo wi wa mbere na gukinyira.